Seroke dezgeha dada rejima öğrani dahvaza lezgintir utun tirkirina sepandina siza biser xonişan derendekir. Xulam Hüseyin Eceyi, ye cinayetkar ku seroke dezgeha dada rejimeye, rubi datstan u dadveren rejime gotiye. Daveriye veli sizakirine xoniyan derende bi qasa hevçe tund u lezginline. U rexne livan digre u dahvaza tun tirkirin u lezgin tirkirina sepandina sizalike. Kubivateye sepandina lezgin, belge, xoserane u neyaseye yasizayen giran u bitaybet bi karvekirine biser serhilderen bin çavkiriye. Ev cinayetkare rejime ku gendeliye viya mali eşkere buye, ku dirafeke gelek zede cixelke İran diziye u bo Kanada'ye ve gohastiye, yek civan cinayetkaren rejimeye, ku destura kuştine niheni ya gelek kesan bitaybet en cuda birandaye, u ricandina xuvinavan bo rejime bi helal ragihandiye, kuli hizran ekhveş u vehmiye vande bi mehdur elden tezanin. از نزدیک بعضی از پرونده‌ها توی قسمت ببینم گفتم آقا به این فرد شما چی تفهیم اتهام کردی؟ گفت اخلال در نظم عمومی. گفتم اصلا این نیست. این اخلال در نظم عمومی نیست، این خیلی بالاتر از اینه. یک اقدام مسلم علیه امنیت کشوره. تسریع در رسیدگی، حکمی که میشه بازدارنده باشه. معاونت حقوقی اون دستور دادم که اگر خلأ قانونی داریم سریع یک لایحه دو فوریتی بدید، سه فوریتی بدید. اگر اونجایی که خلأ قانونی داریم قانون رو رفع کنیم، اگر اونجایی که میشه از همه ظرفیت قانون استفاده کنیم از ظرفیت قانون استفاده بکنیم. هم احکام باید سریع باشه، هم قاطع باشه و